Смело сүйлөбүр, мен ошол жерде отурам го. Бүгүнкү биздин концертибизге кыргыз күйөрмандар келди. Өзбек улутундагы күйөрмандар келди. Эмелесетки эле бир кыргыз жигит менен өзбек жигит бир жерде олтуруп калса, эмне тууралуу сүйлөшүшөт. Көрүңүздөр. Ама, кана өзбек күйөрман? Ай, мени айтыптың, а? Досым, сен айтып атат. Ассаламу алейкум, кандай жакшы? Жакшы экен, өзүңүз калайсыз? Тынчсыз? Жүрүпсүз? Ака кимге балет кылган экенсиз? Енді біз нонеймге да, сен кімге балет қылың? Ака біз өзімізге, біз да нонеймге балет қыламыз, оны атырды бізді, ака? Ака, мо концерт боляпты, нонейм чықшақ биттен насчекасың? Жö, сигарет лечегем. Ама мына сигарет мен насыбай гангратурде. Ого, чоңғыстан шоу бөлі ба? Макул, атым Динара. Аманки болсаңыз күйөөлөр. Көпчүлүк мырзалардын башынан өткөн, ошол мырзалар 11-10 класста военкоматта медосмотрдан өтүшкөн. Ошол медосмотрда кээде аял кишилер иштейт болчу. Элестетиңиздер, 9 кабинет, медосмотр, 11 класстан аял киши иштейт, 9 кабинет. Кетти. Следующий. Саламатсызбы? Келиң аксакал, баласыз алып келдиңиз бе? Небереңизди алып келдиңиз бе? Жок, мен өзүм келдим, мен 2004-чү жыл болом. Канча? 2004. 2004? 1004 эмеспи? Ага, 2004 нечемде тамашалаштасың менен. Сен жарабайсың, сен мындай көзүң ачыктап кетсиң, плюспу же минуспу? Косинус. Берчи ачкын көрөйүнчү. Мына көрөңүз, эмесеңиз нормально эле. Bunun lupa ғой, қанте. Ече, мен көрөм, жакшына болсоңуз, мен атайын служба кылган келдим, иштейме кандай тасечи. Ече, мен бул жактамын. Ушул жактасыз билем, ече, просто тамашалап менен. Мен текшерип көрөчү, мен көзүм көрөт, нормально эле. Боптур, шалып берейинчи. Мына кайсың ба? Боптур, мына чоңурагын көрсөйүнчү, мына кайсың ба? Боптур, мына сага А тамгасын көрсөйүнчү, мына кайсы тамга? Келе соқ, сен еш нәрсені көрмей тұрмайсың ба? Жоқ, мен көрем, просто оқыған нәрсені тамға танымаймын. Следующий деп келе. Шымың чеч. Шымыңы чеш dey. Çeştim şunu. Ne sen jarabайсың? Неге? Майтапан кет. Жарабайсың бар кет. Майтапанның баяғынан не дейсіз? Следующий. Ben filanla şaşıp kaldım. Sırası aytsın. Kulağım bağlı. Maytapan bilsin mi? Ben soluk kanday. Atın kim? Jaska. Jaska? Sen bu жерде не жүрөсүң акшым? Жигитим мен келип алыптым. Біздің мемлекетімізде қонақта Браво командасы. Sizlarni jamoamiz nomidan o'tib ketgan hayit ayyomi va bugungi 9-may Talaba kuni bilan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Ana endi sahnaga jamoamiz a'zolarini taklif etib qolamiz. Ovozinglar eshitilmayapti.
Ya, assalomu alaykum. Salomatsizlarmi? Hormaylar. Keldi bahor, ish hasili. Assalomu alaykum. Otni yaxshi ko'radigan, uloqni yaxshi ko'radigan o'zimizni janglar akalar. Ya. Furqating o'ltirur meni madag'ov. Ko'nglim olib yoshimni baxtim xudo. Ko'zi qoshi qalbiga bizni ko'ngilsiz aylading. Salomatmizmi do'stlar? Qormaylar. Do'mbitaga bormaylar. Agar do'mbitaga borsalaring, qormaylar. Bugun mana konsertga keldim. Bu konsertga Toshkentda Azimdan Bravo jamoasi kelar ekandim. Tashrif buyurgan aziz Bravo Nashati muxlislari, assalomu alaykum. Otabek, mana bugun mana stadiondamiz, maydonni qarang asalni. Lekin bitta narsani tan olib aytishim kerak, mana biz qirg'izlar bilan yuzimiz ham o'xshash. To'g'rimi? To'ylarimiz ham o'xshash. To'g'rimi? To'g'ri. Futbolimiz ham o'xshash. Qanaqa qilib? Ular ham jahon chempionatiga chiqolmagan, biz ham chiqolmagan. Yanachi. Ular ham tepaga tepadi, biz ham tepaga tepadi. Yana bitta o'xshash tarafimiz bor ekan. Mana maydonning zo'rligini qarang. Zo'r maydonda zo'r futbol bo'lmasa ham zo'r konsert bo'ladi. Bitta taklif. Kelinglar shu jamoamizga yangi a'zo ishtirokchi olamiz. Kim olamiz? To'g'ri aytasan, lekin o'tgan yili Amerikada, Koreyada konsert berdik. Yana ham kuchaytirishchi bitta yaxshi odam olaylik. Kim olamiz? Deputat olaylik. Nimaga endi deputat? Ular o'y kuldiryapti-yu. Bizdan ham to'g'ri kuldiryapti. Mana bitta narsani aytish kerak edi, Umid aka to'g'risini ayting. Mana menga mer bo'lish yarashadimi? Yarashadi, lekin mana qara kiyimlarni yarashganmiz. Ya, menga mer bo'lish yarashmaydi, lekin zo'r er bo'lish yarashadi. Chunki mer bo'lish uchun aka, institut o'qish kerak. Bir 15 yil ilmiy ishlar qilish kerak. Ozgina olishni bilish kerak. Men uni aqlolmayman aka. Lekin to'g'ri keladigan joyi bor. To'ppa to'g'ri. Nima? Ishtahang. Mana qaranglar, pandemiya bo'ldi. Shu pandemiya masalan Xudoga shukr. Sezilesin vaqtda. Senin gülüşüme terebettiğiz nurdana tabiiyattaysa aşktan. Mağlup şovaldansa aşıktan. Ey carok bir rüyalındım, can vergenin ağıtsın. Cildetken cildisday görsün de benzetken cürümde en nazik arzuğa termetken sen menin buluncuğan hırla